शुगर नका श्लम जो नौसान हीमा। एक बात बताओ, मैंने ये भी सुना था कि मायोंग में नर बलि भी दी जाती है और बाद में कुछ लोगों ने उसका कटाक्ष भी किया कि अब ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अब ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका एक उदाहरण आपको दे देता हूं मैं। मेघालय में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर नर बलि दी जाती है, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां से, मुश्किल से 100 किलोमीटर। तो किसी की भी नर बलि दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या है लॉजिक? जो गांव में सबसे बुजुर्ग बूढ़ा होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसकी बलि दी जाती है और पूजा पाठ करने के उपरांत उसको प्रसाद स्वरूप में वो खाते भी हैं। वो आदिवासी हैं, खाते हैं, दी जाती है बलि। वो इंसान को खा जाते हैं? खाते। Usamla en lang sawian ubadai ru unong yalam ke HYC haga janmi jangka khat artrik ubanai naitung 8,000 apusan ulalej ban ujor ijahar persha ya social guru hathanat lomding jri haga ba utei ubrio ubalakam yala de komu pandit bad ubaladan haga jing shampang la sau posnem haga tantra haga durki bala sapriang ling baga wei ka channel kabare jong u youtuber kabala pelat haga khat lai trik ubanai jilio 8,000 apusan ulakano batkam bagadan kawai kasnang ha Meghalaya ha kabakidang pelong ya kajing kenya brio bar kajing bam brio kat kum kanyam karukom ha kajuk ijahar la ujor ru ya u Raghav Sharma u youtuber u bala pelat ya kate kajing keren bat ute pandit habaya keren bakidang thok khobor usamla en lang sawian uloong bakum kajela kim pediang ya kani bar kajing kam balam ler bat kajing snau shimet jong u uloong ba haduk menta hapo kajela ompat judan kanu kajing kenya ban bam do brio ulakan turu yaki pulet bakin shimkhia barkide banle dak bating e namar kani kajing keren kapan kenya ka section shispa khandai punrio jongka bharatiya nyaya sanhita 8,000 apulai Shosho nakalyang usamla endang sawian uloong bahalor kani kamat un sabot din biang bat un sa ujor ru daka commission kabapet ya ka ST bat ka SC persya ya uni upandit nakalyang jong radio trap council sangkli ta jani lawan ban ujor FIR ni ko min jini station kawai dei bat mai astrologer ani ta ni ki upa bat bade ru ta upandit social guru Kunjuru जो content creator content Raghav Sharma वो punya itu ka YouTube channel ka Super Talk by the Invention alor ka nungrem ba ini ki arwat beliau ki la pili ka ka jengkran ka jiki ini content creator Raghav Sharma la pili ka show ka jengkran buat di astrologer ka social guru pat ka ba ka jengkran apa yang dipilih arwat kalau pun ka pang ka jengkran alor ka jing sacrifice kibreu ani ka jing yam le kom na ba what kibreu ba nadi IT kibreu ya hakani ka mat ka bagi kerang kalapai tak ka berita ka ba ini boni astrologer ko social guru la kambat limba kani ka show ka bala host doni Raghav Sharma ba ka don ko ke snong ka apo sila dulia ka ba crimson na penpau ka tan snong hanggang long pat baka don ko ke snong ka ba sa di durung kabumot hangi rilom di kasih kejenda ki garo rengin ter jenu kun ko mo re specifically per loong ba dan ke snong ko jalan dia ka ba song de ki durung ka badang practice ka human sacrifice ka kumjuro pan bam ta ki do brio nam ta ka jingla nyam dan kalian keseng lim so la pan pedang ya kani ka jingkam jungni astrologer nang kip Kibring ki bar jela kilap nang budi nang tholi pau pasar kai bre kum ko jat peding rimla pan pedang dulu bre bala su sakilam le ani bo su kam lam le tanda ka jisku tu usman nam ka ban yo nam ani ban yo pat ke gunu ke jingmentai ka ba pendut nampat ke jela ambil dia kum ka jela ba bre ka jela ka ba penyat ke bre nampak ke jela nyam le kam namar ba hadum tam le sha ba kam dan kam singdan setia kanu ke nyam apa kejelam dia ki dan kinyam bokeh dan kinyam indigenous fear di lap nong rai kum kani kam orang ba di bambru ni IT ki bri man kinyam tak ki bri nan tak jam kam jidan kum kata ko jelam rai kum kini ki jinja ki detang sepa jela ka ba ni iru ka ko ba ese kini juli ki kubor ba ki chapnyap mah tak ki bahaying lagi ki penyat ki bahaying rajong namta abat dilek ki guru abat kilech ki pandit ban pelang ta ki le dia nyam ta
ba hap ai ya ka ibreu penyap ibreu namta ka jumutai juti shmet rei kum kata ka practice hapo ka jalan magala nundan batay no ni kanogram ni file ka jing FIR but ni kuturu ya ka police department bakan shin ka action ka section 196 of BNS ka ba kepada ka section ka ba promote ka immunity ka hatred ni ka ill treated persya iki tribal but par bunang banak yang kesang bagani ka jingkran jung di guru mo taw astrologer social guru kalakrat ni provision dan ka prevention of atrocities against SGN SCR akaba ka jingkran jung ni kalakta matlong hamtan ni kijak review rulong ko jela magani anar kalawara ekta ka namsniyo but let's say kibriu na shi bar jela ki kan kinget ba ai ka jingkran jung ni briu kalong ka ba shisha ka ba rulong jak rulong ko jela magani kidang practice kata ka jing ai knya ai kibriu ba ta ka jing pam briu nam ta ka jing le yam le kam ha ko jela dan naklan kesan do usno ba ka jingwan ka jing hane kolong ban ai to ka jing maham tersa ki bar jela dang shan ni ki ba ka jela magni ka jing kala sha bot nam snil mo ha ka bede ba ka kis jong tu raja rabu bansi ka ba kalok ku kawan ba penjap hang ni le maki rei ka jela mata ka jela magni apa kum ka japri ni hapan mat ka jing lekta ka jing sha ku pokria kum kasang nimla su ban su song rikti lani ban snap kini ke jingle kini ke jingle kini gibar jalan ka pos ki pin bukam ya ke jela ke jungli ba tehlor kini ke nogrem ban kalian kasang ila ujar ke FIR bat insa butiro kini ke FIR kamu put tang hane kalian kasang dum ni sa thoro ka complain Insa hadin ba layak investigation undang nilayo copy halo ka investigation report hadin ba nilayo copy na kalian kulit kalian sa study but nisa foro ya kata ko complain sa ka commission ka bapak ya ki asti bat ki asi ka bedai bat kani ka jingkran jong ni guru dan ni jong ta u astrologer persya ya ki cek briu rulo ko selami kani ka exact address jongli yung tekwa na marba kani ka video ro ka si image ka video ka YouTube ka ba ni ba kinagan di 4,000 ko kibri ko na pet bala circulate ro yang kini ka jikran jongli guru haki media ko kher kumjuro haki local media rengin ka address ko ni rengin sinya ba ka police department ne ko bekam ban kontrak bang unibreo hay usa ban shim e kisinjam di pakai ya usa ka tong kikin dan juga